Dragi gledatelji i slušatelji, dobrodošli u 20. epizodu podcasta Beli Zagreb grad. S nama je danas zvijezda serije Zabranjena ljubav, afirmirana glumica i pjevačica Antonija Šola. Antonija, dobrodošla u naš studio. Evo, baš mi je drago da sam došla. Evo, kako ti se sviđa ovdje kod nas? Super, baš odlično. Malo sam usput i izđogirala kad sam kasnila i pripremila se, malo se ranije digla, što je neuobičajeno za mene, ali to si sad sve ti zaslužna. Pa drago mi je, kad se inače dižeš ovako? Kad smo kod Pa, čim mogu izbjegnem, mislim, jutra, nisam baš jutarnji tip. Više si noćna ptica? Da, naprosto noću dođe mi neka inspiracija, nešto pišem, smišljam, pa mi proraze moždane vijuge i onda se ne mogu uopće umiriti do ranih sitnih sati. Ali jednostavno, jedno sam vrijeme pokušavala, stalno sam se forsirala da idem, da vidim taj jutra, ali sam odustala i rekla sam to je tako, za sad je to tako dok se ne promijeni samo od sebe. Da, meni je bilo obratno. Na primjer, ja sam tako pokušala što duže ostati budna, pogotovo, ne znam, vrijeme studija, učenje, znaš kako studenti uče do dugo u noć. Ne, u mom slučaju je bilo 10 sati, to je to, neću se više truditi, nema smisla. Pa imaš neku jutarnju rutinu ovako? Pa imam, mislim, treba mi onako dosta vremena, znaš, za meditaciju, onako laganini, da gledam da ništa ne mislim, jedno pola sata varem. I onda lagano, ne palim odmah mobitel, to mi je najbitnije. Pametno. Čekam onako jedno sat i po da si ja posjetim za sebe, onda tek se palim i gledam da me ne zovu baš odmah. To je zapravo jako pametno. Većina ljudi čim se probudi, ubiti i kad ide spavati ili odmah na telefon. Prva i zadnja stvar, treba izbjegavati, slažem se. Pa evo, većina te ljudi poznaje kao pjevačicu, kao glumicu, ali kako je to sve počelo? Koji ste onako baš prvi doticaj sa cijelim tim svijetom? Mislim, po kući s mikrofonom, kako je to sve izgledalo? Pa to je, mislim, to je kada bih baš išla negdje unazad do nekakvog djetinjstva, uvijek negdje bilo u meni. Ne mogu ja reći da nije, znači negdje od malena. Ja sam već u vrtiću, već, ne znam, imali smo predstave Kišobran za dvoje, odmah sam ja bila tu glavni lik, djevojčica bosa, i tako pjesmice, recitacije. Odmah su nekako primjećivali da pamtim to sve na pamet i tako to. Ja sam nisam s tim nikad puno opterećivala, niti razmišljala da bih sad kad odrastem bila, ne znam, ili pisala, ili pjevala, ili glumila. Nešto nisam uopće puno razmišljala o ničemu, nego sam bila dijete. Ali sam radila ono što sam voljela, a to je uglavnom bilo ili pjevanje, ili ples, nekakva gluma, mislim, nekakvi skečevi, nešto, ritmika, sve vezano uz to, ali to mi je sve bilo nekako više kao, ja sam to živjela, nisam razmišljala, mislila sam to je ono što ja živim, a bavit ću se, ne znam, vjerovatno nekim poslom, ne znam, ili ću biti stewardesa, ili ću biti a kasnije sam došla do toga da sam razmišljala da budem, ne znam, slikarica ili glumica. Jesi li bila nestašno ovako dijete? Jesu roditelji imali problema? U rukavicama nestašno. Niko se nije mogao baš na mene puno ljutiti jer sam ja to nekako sve izvela na simpatično. Jedan od najvećih možda nestašluka što mi moja mama uvijek nekako spomene, negdje u prvom osnovne. Sam nešto sa djevojčicama iz škole, otišla iz škole, glumila sam da me boli zub. Nije baš pohvalno znala, ali i onda smo kod te prijateljice, kod njene bake otišle, ona na cijeli dan peka palačinke i tako to. A tada nije bilo ni mobitela ni ništa. Možete si misliti, mamu, došla po mene, a mene nema. To je bilo onak stravično u tom momentu, ali da sam bila uvijek sklona nekoj slobode i samostalnosti, da. Definitivno, i to sam provodila. Pa zapravo malo ljudi zna da si ti čak u srednjoj školi počela pohađati sate opernog pjevanja. Kako je to sve izgledalo? Zašto su uopće odlučila? Znaš, većina ljudi ode rukomet trenirati, košarku. Ti si odlučila za operno pjevanje. Trenirala sam ja i rukomet, ali to nisam više nigdje spominjala. Pa da, pa mislim, kako sam ja živjela negdje izvan grada, znači
to je bilo iza Zaprešića, znači još Javorje, znači Brdovec Javorje i mislim, nije nam tada baš bilo dostupno nekakvih puno slobodnih aktivnosti, već u sklopu škole što smo imali. I negdje sam ja uvijek sam željela joj kako bih išla na, ne znam, glazbenu školu ili nešto što, mislim, nije sad to ne znam kako daleko, ali moji roditelji nisu tada, eto, imali te mogućnosti da me tako vode. Onda sam ja sebi u srednjoj školi čula sam za profesora opernog pjevača Marija Đuraneca, par prijateljica mi je rekla koje su išle i tako sam otišla na 1-2 sata, ja sam njemu bila simpatična, draga, on je mene zvao Antonijeta i ostala sam skoro 6 godina i učila operete, pjevavala se i tako. Pa evo tu nam je bila u gostima naša sopranistica Barbara Suhodolčan koja nam je svima jako lijepo razjasnila onaj slavni mit da je opera jako dosadna ako to još prati. Pa evo jesi li kad razmišljala se baš počneš baviti operom profesionalno? Slušaš li nekad ovako u slobodno vrijeme? Pa ja sam to vrijeme dok sam pohađala, mislim, to pjevanje kod profesora Đuraneca, stvarno, mi smo par tih opereta samo radili, ne znam, Tre Giorni, O mio babino caro, Oče Sate i Ave Mariju i ne znam, imali smo njih par i onda smo njih uvježbavali, normalno zagrijavanje glasa i sve. Tada je on meni znao reći, joj, super, ti ide, odlično kapiraš, ali ja nisam stvarno nikad... Ja sam to vidjela kao drilanje glasa i vježbavu i učenje i tako. A što se najčešće može čuti ovako na tvojoj playlisti, u automobilu, ne znam, kad trčiš? Spotify, da ide. Počela sam samo to slušati nekako kad je počela ova vanredna situacija, nekako mi više ne paše ono što sam prije voljela, a to je bilo da se povežem nekako na radio. Sad više volim sama birati te svoje liste. Ovisi kako mi je raspoloženje, pa onda ili ako nešto pišem, za nekoga se pripremam pisati, onda si slušam recimo većinu tog opusa, tog pjevača i naravno malo smjera onoga što mislim da paše uz njega ili što bi možda donijelo nešto mrvicu novo kod njega, nešto malo suvremeno, nešto malo iz tekovina glazbene prošlosti, pa onda to kombiniram. Evo što je bilo zadnje što si poslušala, ako se možeš sjetiti? Pa sad zadnje vrijeme dosta slušam, malo Shania Twain, to mi paše, valjda mi podiže raspoloženje, jako nju volim kao kantautoricu i izvođačicu country glazbe i zato što si želim otići u Vegas na njen koncert. Pa evo, kad smo kod koncerata, već tvoj prvi koncert, odnosno tvoj prvi javni nastup je zapravo te javnost najviše pamti onako Dora 2003, ako se ja ne varam. Tada je bila sa dođi najbrže. Sad je neko vrijeme ususret Dori. Što ti prvo pade na pamet, evo kad kažem dođi najbrže? To mi, mislim, prvi javni nastup ikada i to je bilo stvarno, to nije bila moja pjesma koju ja potpisujem. To su pisali Miro Buljan i Neno Ninčević. Oni su tada jako puno stvarali. Ja sam nekako od tih nekih njihovih pjesama, tu kad sam čula mi je bila onako simpatična, zabavna i smiješna i meni se svidjela. Ja sam rekla, pa šta vi mislite da ja to otpjevam? Da ja kao pošaljem na Doru. Oni su kao, ja rekao pa samo da ja to otpjevam pa ću ja to poslati, tako sam upala. Mislim, stvarno sam bila mlada i onako luda i šta ti ja znam. I mislim, bilo je simpatično, nije bio znam najbolji nastup, ali uzmite u obzir da sam imala stvarno veliku tremu tada, da sam si sve sama osmišljavala, nisam imala nikakav menadžerski tim iza sebe. To je onako bilo. Kako bude, bit će i bilo je dobro. Pa ovo zapravo mi je jako lijepo i po meni je ovo normalno što se prisjećaš tako svojih prvih nastupa s veseljem, s radošću, da ti je to sve simpatično. Jer većina izvođača kad se prisjeća nekih svirki iz prvih, bude da to bar nismo ponovili, da to bar nije objavljeno ili nešto tako. Ne može biti sve savršeno. Istina. Nemoguće, to je mislim. Čovjek kad se upušta u nešto treba imati puno hrabrosti pa i pogriješiti jer nećeš nikad početi. A da sad napraviš sve savršene pjesme, mislim to bi stvarno bio savršen svijet. Imam ja nekoliko pjesama koje nisu nešto sad, ne znam, posebno, ali zato imam puno i super pjesama.
ali ne smiješ se previše suzdržavati, znači sam sebe ni kuditi, pa sad neću ništa raditi dok ne dođe savršena pjesma. Od toga, barem u mom slučaju koliko sam vidjela kod drugih izvođača, obično ne bude nikad ništa. Da, nema savršenstva. Jesi li uvijek tako razmišljala? Jesam, da. Pa mislim, negdje tamo od srednje škole, znači u osnovi sam stvarno bila užasno djetinjasta, sam počela razmišljati, kad mi se pruži neka prilika, ja ću to iskoristiti i sigurno će mi ona donijeti još, 3, 4, 5 novih koraka, a tih 5 novih će donijeti još 5, tako sam razmišljala, pa sam uzimala svake prilikice od kojih bi došle veće prilike. Inače se vjerojatno ne bih pomakla nigdje. Da, bi li danas pružila, odnosno bi li danas bilo koju priliku koja ti dođe nekako uzela? Ili bi ipak razmislila? A sada malo razmislim, zato što malo sam se i nekad uljenila, pa mi se ne da ići baš svugdje, jer sam zaista puno i dugo išla svugdje i sve i ispoštivala stvarno i svakog kolegu i svakog suradnika i svakog poznanika iz ovog showbiza i svakome posvetila pažnju. Pa nekako sad malo sam, možda i zbog ove situacije, ne da mi se šminkat cijeli dan i da bi došla negdje, na pola sata. Ali stvarno, puno puta dolazak negdje, upoznaš još 3, 4 novih ljudi ili jednoga. Dogodi se stvarno nešto što nikad nisi ni mislio. Samo da nisi doma stalno, to je fiksno. Istina, ne valja se zatvoriti u 4 zida, ali ponekad je to sasvim u redu. Vratimo se malo na Doru, evo sad ćemo uskoro opet biti svi zatvoreni u 4 zida i navijati i jedva čekat. Bliži se Dora, 17. ako se ne varam, ili 19. drugog. Osim Dođi najbrže, tvoj drugi nastup na Dori bio je sa pjesmom Gdje je srce, tu je dom, koja biti završila, ili druga po redu plasirana. Skoro si otišla u Beograd, evo. Je li ti žao što ipak nisi? Vidiš pa malo mi je žao sad, iako sam već godinama govorila, nisam se ja s tim opterećivala da mi nije žao i nije. Ali sad mi je žao zato što sad vidim, mislila sam uvijek bit će neke prilike sljedeće, ali nekako sad mislim da neće baš, barem ne kao izvođača, ali ne vidim se baš tu. Došlo je ipak neko drugačije vrijeme i nisam sigurna baš da bi se tu ja uklopila. Možda kao autor da, jer stvarno mogu jako široko razmišljati u smislu pjesama i pratiti sve što je novo, za sad barem još. A sad mi je žao zato što tada je to bila nevjerojatna energija. To se tako jako osjetilo. Ja sam od prve sekunde stvaranja te pjesme kao znala da ću pobijediti. U 9. mjesecu sam je te godine napisala, odmah sam rekla ja imam pjesmu koja će pobijediti na Dori. Kako sam to predosjetila, tako je skoro je bilo. I onda sam dan prije u sebi negdje odustala i rekla ne, neću pobijediti, bit ću druga. Kao došlo mi je neka nesigurnost mala ili nešto, neki strahić, kao da li ću ja to moći sve skupa i to me je možda najviše poljuljalo. Jer toliko je bilo sve jako, ta energija je naprosto bila presnažna i te dvije djevojke uz mene, sestre Mivka iz Našica su bile, jednostavno smo bile ko jedno i to je bilo nepobjedivo. Ali eto, šteta da nisam otišla. Kako danas gledaš na Doru danas? Je li Dora danas ona što je bila kada si ti išla na nju? A nije ista. Na nivou, mislim, ona je dobra, odlična, samo nije ista. Znači, onda je to bilo drugačije. Bila sam sad baš, mislim da prošle godine, ako se ne varam, više izgubila sam pojam za vrijeme. Svi smo bez brige. Da, mislim, možda i nije prošle, možda pretprošle godine s Bojanom Jambrošićem, njemu sam pisala jednu lijepu pjesmu. I kako se ja volim miješati u sve, onda volim, kad imam pjesmu, imam cijelu viziju, kako to izgleda nastup, kako treba izgledati spot i tako. Kad sam bila tamo, nekako hvalio mi je šušur, nije to bilo ni blizu slično kao prije. Ne kažem da je bolje ili lošije, samo nije isto. Falio je šušur, falilo je druženje, mi smo bili po tjedan dana na Dori. I stvarno smo se super se svi podružili i sve. Sad mi je nekako, a to je vjerojatno i zbog ove situacije, sve to skupa falilo, ali ove godine mi se čini, bez obzira da su super izvođači, bez obzira. Što misliš o Albininom plasmanu prošlogodišnjem?
Ma meni su super bili izvođači. Albina mi je bila super i mislim i pjesma mi je bila ono svjetska i mislim Branimir Mihaljević i Sandra su stvarno to vrh napravili. Ja bih voljela da sam bila dio tog tima, ne mogu to sakriti jer mi je super izvođač i sve svakom autoru bi tako nešto bilo interesantno. Svidjelo mi se još nekoliko izvođača i Filip Rudan mi je bio super, super, super. Ja volim takav tip izvođača. On ima onako nešto što se unosi u kameru i to sve, tako da to jako, jako publika voli. Ne znam, Dino Jelosić bi po meni bio onak savršen, ali znam da on to neće, barem za sad. Ili nadam se da će se prevariti pa će se predomisliti, ali mislim da neće. A ove godine mi se čini da su neki mladi super novi izvođači. Sam jučer baš primijetila tu Jessu. Baš mi se sviđa. A mislim ima i drugih dobrih sad, ne izdvajam se. Općenito pratiš ove nove izvođače na sceni? Pa pratim. Mislim, mene sve zanima u vezi glazbe i naše glazbene scene od uvijek. Tako da pratim stvarno, mislim, koliko stignem i koliko mogu, dosta temeljito. Postoji li neko od tih mlađih izvođača s kojim ti, ne znam, voljela surađivati, voljela neki duet, voljela bi mu napisati pjesmu ili nešto tako? Pa ja ti nisam taj nametljivi tip. Ja ti nikad ne bih se nikad, naročito nekako mlađima, jer nekako uvijek dosta to poštivam. Sjećam se kad sam ja počinjala i htjela sam sama pisati pjesme i tako, iako sam učila jako od starijih, od sebe, jako sam upijala njihovu pomoć, znanje i stvarno respektirala jako. A mlađima nikako se ne bih nametala, ali oni imaju svoju viziju, oni kad mene trebaju ili žele, oni mene potraže. Tako da samo mogu reći da primjećujem ih na sceni i stvarno mislim da ima super, super pjevača, pjevačica. Pa ti si definitivno kroz svoju karijeru, brojni su te tražili, od Nine Badrić, Zdravka Čolića, bile su tu razne suradnje, počevši od Olivera do, ne znam, Ivana Mikulića, Petra Dragojevića. Stvarno je tu širok dijapazon ljudi s kojima se surađivala, ali evo nekako tu ipak ključnu nekako ulogu igra, odnosno i dalje drži to neko svoje mjesto, posebno Toše Proeski pokojni. Uvijek si isticala nekako kako je ta suradnja ipak bila nešto posebnije, odnosno da tako kažem, na sve ostale. Što je to nešto po čemu ti zapravo, po čemu on nikada ne može, ili po čemu niko drugi ne može nekako doći na to mjesto, po čemu je bio jedinstven za suradnju? Pa, mislim, prvo bih htjela reći da, meni stvarno svaka suradnja jako puno značila. Ne samo značila, nego me veselila. To je neka radost koja mene pokreće i svako stvaranje neke pjesme sa nekim izvođačem ili sama kad je otpivam je nešto što me podiže i gura me nekako naprijed. Jednostavno treba mi da živim. I sad, normalno, mislim, to što se izdvaja po tome što je to bila jedna stvarno dugoročna suradnja koja je krenula praktički u Hrvatskoj, mislim, iako je on postojao kao izvođač već poznati na teritoriju Makedonije prvenstveno, onda i Srbije, ali u Hrvatskoj praktički od nule. Znači, moram napomenuti, nisam ja tu samo bila. Mislim, ja sam bila jedna od tih kockica u mozaiku, odnosno karika u lancu, koja je bila za njega, eto, bitna, rekla bih, kao što je i on nama bio bitan kao izvođač. Jer izvođač inspirira autore, a autor voli raditi s izvođačem. To mora biti neki obostrani odnos. I onda kad vidiš taj uspjeh koji stvarno dobiva taj zamah i kad sve tako sjajno zvuči, i to je užitak. I kad mi svi skupa surađujemo kao tim, i kad imamo kompletan tim i plan i viziju i sve, onda normalno da je posebno i da je uspjeh bio stvarno velik. Po tome se izdvaja. Znači i tom povjerenju koje smo imali svi jedni u druge, znači i ja u producenta i u druge autore i u menadžericu i u izvođača i sve je jednostavno funkcioniralo savršeno. Nije tu bilo puno nekakvih nesporazuma ili, znači, meni se davalo povjerenje kao autoru, ja sam njemu dala povjerenje kao izvođaču i to je tako išlo.
Da, možemo reći da je to bilo to u bilo kojem segmentu. Dugoročno je. Mislim, relativno dugoročno. Sjećam se jednom prilikom kad je Miroslav Rus pričao o tome kako je uopće došlo do suradnje na pjesmi Igra bez granica, kad su se oni vozili u nekakvom automobilu i to što je naišao na CD na kojem su bile Rusove pjesme i rekao kad je čuo Igru bez granica to je moje, a u biti Rus nije htio nikako te pjesme dati nikome. Ali evo, na kraju je dao Toši. Kako je Toša reagirao kada je čuo tvoje neke pjesme? Kada je čuo, na primjer, evo, Volim osmijeh tvoj? Mislim, to su baš takve nadahnute priče i svi mi koji smo s njim radili i znamo koliko je to bilo tako oplemenjujuće, rekla bih, stvarno ispunjavajuće za autora ili nekoga ko stvara. Pa, znači, slično nešto, samo je to počelo je zapravo od pjesme Jedina. Isto su postojali demosi koje sam ne samo ja sam radila tekstove za Tošu. To je znači bio kompozitor Miro Buljan, odnosno producent. I sad smo mi imali tih nekoliko demosa. Tu su na tom CD-u bili Jedina i još nekoliko pjesama Rane na usnama, Pratim te i tako, tih par pjesama koje su tako stajale. Ja sam nekako ih gledala, ja sam negdje mislila da su možda za Tonija, tako. No, međutim, to nije stvarno tada bio u svojom nekom vrhuncu. Imao je jako veliki izbor pjesama, pa su te onako malo bile i sa strane. I tako kad se pojavio Toša, odnosno taj je došao CD do njega negdje i on je rekao neće snimati CD bez Jedine. Super. I tako smo počeli, tako su oni došli i počeli smo polako, a Volim osmijeh tvoj došla tek negdje pred kraj. Zapravo, poslije Srce nije kamen, nakon što se njegov glas već jako čuo i kad su se već svi pitali ko je on po glasu, onda sam ja dobila ponudu da radim kampanju za jednu veliku poznatu firmu kod nas, koja zapravo mi je dala zadatak. Tada sam pjevala na Brodu ljepote, upoznala menadžericu te firme, s igrom slučaja, to je to što sam rekla. Ideš pa upoznaješ ljude i rekla pa daj nešto za osmijeh, za zube, Ja si mislim, daj da smislim nešto što će zauvijek ostati hit, a ne nešto, ne znam. Nešto prolazno, da. I tako sam se sjetila da bi moglo biti nešto tako Volim osmijeh tvoj i da će to biti veselo i prekrasno i sjetila se Toše i pozvala ga u suradnju i da snimimo jedan spot u kojem će se, eto ja sam tada bila u špici isto neke popularnosti zbog serije, da nas se poveže skupa i lica i da se vidi njega bolje. I definitivno povezalo se. I da, i bili su to plakati, mislim bilo je ne znam koliko tisuće plakata po Hrvatskoj i tako. I ne samo plakata, u roku mjesec dana doslovno odobila je cijela rasprodana platinasta naklada. To vam je bio jedan val i mislim to je išlo u nizu, normalno Veži me za sebe, Srce nije kamen. Pratim te je bila prva, ali nezamijećena tada. Ona je kasnije isplivala. I neka isplivala jer je prekrasna. Baš me zanimljivo sad kako je bila doslovno na CD-u koji može i ne mora isplivati van. Rekla si, spomenula si Zabranjenu ljubav. Kako je bilo paralelno snimati seriju s toliko nastavaka i paralelno graditi pjevačku karijeru? Ludo i super. Pa danonoćno sam zapravo bila stalno u nekom procesu kreativnosti. Pa to je bilo skoro 4 godine, znači snimanja uzastopnog sa vrlo kratkim pauzama za odmor. To je bilo nekih 12 sati dnevno snimanje. Znači od tipa 6:40 ujutro na šminkanju, a dok ja krenem iz Zaprešića. Da. Znači i do navečer, znači do 7 nekih navečer. Bude koja rupa ili nešto pa tamo samo čekaš u green roomu na takozvanom. I tako si kuhan i pečen samo u toj seriji i samo to čitaš, učiš na pamet. No, međutim, ja sam se znala inspirirati čak i iz scenarija, bilo mi nekih interesantnih riječi. I navečer dođeš doma i spavaš, a vikendima sam znala imati nastupe i koncerte širom Hrvatske. Stvarati albume, mislim da sam 2 albuma izdala tada. Ili 3. Je li postala neka situacija u seriji koja te inspirirala za neku tvoju pjesmu? Je, da. Bilo ih je više sad, ne znam. Bilo je, recimo, ne znam, ja i Petra, Anita.
odnosno dvostrukim imenima smo se znali zvati i ona meni kaže da je bolesna, ne u seriji. Ja kažem, ma šta ti? A ona kaže, a ne znam, to ti je nešto ispod kože, ne znam. A meni je odmah došlo. Ispod kože pišem. Da. Odmah sam napravila, mislim da je bila jedna od pjesama, ne znam, za Mikulića ili za tada Alena Harežića. Uglavnom, već sam te zapakirala. Ne sumnjam uopće. Čuješ se još uvijek s kolegama iz Zabranjene ljubavi? Pa ne čujemo se stvarno, mislim, prošlo je puno vremena. Kada si ti vezan tamo, kada smo stalno bili skupa, pa onda smo znali i normalno piti kave, između i pričati, i jesmo, zbližavali smo se i svi su oni, to je slično kao srednja škola, recimo. Kad 4 godine ideš u školu sa svojim đacima iz razreda, pa si s njima stalno zajedno i super. I tada se i družiš, a poslije vas život odvede nekim drugim putevima. Svojim putevima. Ali oni uvijek ostaju negdje sa tobom. Naravno, srce nije kamera. Da. Je li postala, ne znam, trenuci u kojima si išla u trgovinu i rekli, evo ona je Zabranjene ljubavi? Molim, pa to je normalno, mislim, bilo je takvih situacija. Ja sam već od tolikog snimanja znala stati na blagajnu i onda se namjestim na svjetlo, da mi bolje pada automatski na lice ili... A bilo je, mislim, odem na more te godine pa mi u pličaku žena kaže samo reci, ne znam, Lidiji da se uda za Stjepana i tako. To su likovi tada bili, a ljudi su to jako doživljavali osobno i bilo je dio njihove svakodnevice. Tako da me osjećaju nekako puno ljudi jako blisko. Definitivno. Sada kad mi pada na pamet, rade se razni reunioni, ne znam, evo sad gledamo prijatelje, gledamo sve. Što misliš bi li ikad pustili mogućnost u nekom paralelnom svemiru da se ponovno okupi ekipa Zabranjene ljubavi? A znajući, mislim, ekipu gdje je sada, gdje su svi, znači jedan dio je na jednoj televiziji, drugi dio je na drugoj, od cijele te ekipe. Sad da li bi se netko sjetio, mislim, to je bila licencirana serija. Zbog takvih tehničkih stvari mislim da je malo teže, ali bilo bi fora, zašto ne sad da imamo djecu, znaš ono. Da, bilo bi fora, definitivno. A meni su bili, mislim, meni je moja uloga stvarno ne bi je mijenjala jer mi je bila toliko mi je bila bogata, nisam bila stalno isti lik, nego sam svake sezone kako sam glumila najmlađu, onda se zrijevala, pa sam se zaposlila, pa sam se udavala, pa sam bila udovica, ne znam, svašta nešto, mafija, ono. Tako da, a od drugih likova meni najinteresantnije je bilo gledati onu dvojicu kao Igora i onog Tunu, jer su mi oni bili presmiješni. Ja sam rekla, bi samo sitkom od njima dvoje. Koliko ti sebe možeš nekako poistovjetiti s Tinom? Pa dosta, zato što... Iz sadašnje perspektive. Pa dosta, zato što nekako možda u nekim mlađim danima je ona slična meni. Po tim po nekakvoj toj slobodnjačkoj duši, po nekakvim vrckavostima i tako. Ali pa mogu, da. A poslije išla i u glazbenu karijeru, mislim, ja sam tamo dosta i razgovarala sa scenaristima, pa smo znali neke stvari iz mog života, onako, mislim, i malo izmijeniti, ali ih ubaciti u seriju, tako da. Evo, baviš se glazbom, glumom, u biti po struci si, da tako kažem, čak i sociolog. Da. Zašto si odlučila u jednom trenu studirati sociologiju? Pa to sam zapravo, mislim, kako sam išla u opću gimnaziju, to je onako jedno opće obrazovanje, onda šta ćeš poslije, ne znaš, ono što sam ja mislila i htjela, kako se nisam na vrijeme usmjerila, dosta je bilo onda zeznuto mijenjati, a roditelji imaju određena očekivanja, u toj dobi želiš ispuniti nekako, barem sam ja tako gledala. Moja neka želja bila da idem na primijenjene umjetnosti ili na pjevanje ili nešto tako glumu, no međutim to baš nije naišlo na odobravanje. Pa je kao bilo idi na pravo ili ekonomiju, nisam se vidjela u tome jer sam shvatila da neće mi ostati dovoljno vremena da se usput bavim s ovim svojim stvarima. Pa sam rekla pa ja volim sociologiju, što ja ne bi sociologiju, pa su me nekako pustili. Ali na kraju mi je ispalo stvarno dobro i kombinacija sociologije i društvenih znanosti sa svim ovim što ja radim se super uklapa. Definitivno, znali smo te vidjeti u raznim i javno-zdravstvenim kampanjama koje si spomenula. Uvijek si u nekim humanitarnim priredbama, tako da to je za poželjeti, da tako kažem. Da, pa dosta sam se, odazvala sam se na sve, praktički što mi je stiglo, sve što sam mogla.
Meni je to nekako, osjećala sam to kao dužnost, nekako da se odazovem, da nekako dio te svoje prepoznatosti, rekla bih popularnosti, iskoristim za društveno dobre stvari, da tu nekako pažnju na sebe usmjerim na neke društveno korisne stvari. Što bi trebalo biti po mom mišljenju i u slučaju brojnih drugih? Pa što je zapravo i cilj. Ne promovirati u tom slučaju sebe, nego nešto što je potrebno u društvu. Naravno. A društvu su itekako potrebni i tvoji tekstovi koje ti mahom pišeš. Bilo mi je interesantno kako si rekla da ti zapravo znaš izazvati tu nekakvu potrebu za pisanje čak i kad ne osjećaš inspiraciju, da jednostavno sjedneš i da to ide. Na koji način se, da tako kažem, natjerati na kreativno stvaralaštvo? Da. Pa zapravo da. Evo, baš sad ovih dana se s tim suočavam, pa to sad mogu reći sadašnje situacije. Možeš, zato što naprosto to je izvježbano, tako izvježbaš misli na način da stvaraš i da si dozvoliš da to vrijeme koje imaš, prvo se pobrineš da se dobro osjećaš, koliko možeš normalno zdravstveno i sve drugo. Jer jedino što ono zapravo me može spriječiti u tom stvaranju, ne znam, da sam loše taj dan ili da me boli glava ili nešto tako. Znači da se lijepo odvojim vrijeme za sebe, za šetnju i za sve što mi treba. Da bih se osjećala dobro, da se usmjerim ka stvaranju. Sad zadnje vrijeme sam upravo to i vidjela kad se uljeniš malo i onda kažeš neću danas i tako do dan po dan, koji u svemu drugom. Yeah. Tako da treba jedna disciplina, ne treba se niti forsirati ono u smislu da baš moraš. Možeš se dati par dana oduška ili uzeti i reći sad neću stvarno jer ne znam, neću se forsirati 2-3 dana pa ću si popustiti, ali onda ću zapeti, ne znam, sljedećih 10 dana. Bilo mi je interesantno kad sam pripremala ovaj naš razgovor posjetiti se na sve tvoje davne pjesme pa i na Vjerujem u anđele. I sad kad spominješ kako su nastajale pjesme, palo mi na pamet scena kada je Nikša Svilčić pisao pjesmu Vjerujem u anđele za Olivera. Doslovno je, Oliver ga je čekao u jednom restoranu, on je zaboravio na cijeli taj dogovor, ovako je, dok ga on nije vidio, sakrio se pa je pisao na tekst Vjerujem u anđele i dopalo se. Kako je nastala tvoja Vjerujem u anđele i kako je nastao cijeli taj splet da ste u isto vrijeme objavili pjesmu koja se praktički slično zove? Ja jako vjerujem u to, kad je nešto dobro i da to negdje cirkulira i sad ti to kao mediji nekako privučeš. I ponekad sam čak u panici kad nešto dobro smislim. Jer onda znam da to nije došlo samo meni, nego sigurno na još par adresa. Onda žurim da to kao nađem način kako da se objavi što prije. Da bude moje. Mislim, moje u potpisu. I sad, Vjerujem u anđele, stvarno da, to je interesantno jer to je istovremeno su pjesma praktički izašle. Neplanirano. I sad, mislim, ja sam tada bila dosta angažirana u jednom recimo humanitarnom projektu za jednog dječaka koji je imao koji ima Downov sindrom, Robi, koji je jednostavno, imali smo, određene su išli tretmane za koji su iziskivali dosta novaca. I da bi se to još malo pojačalo, ja sam rekla, ajmo, napravit ću pjesmu, jer smo radili koncerte. I tada sam jednostavno isto sjela i u sekundi misleći upravo o njemu sam napisala Vjerujem u anđele, jer on je, to su tako, mislim, Downovci su jedna toliko dobra bića, toliko dobra djeca. Misleći upravo upisujući njega sam napisala te stihove i u sekundi kako je to, mislim, predivno ispalo i tada sam osmislila koji bi bili izvođači. Svi su se odazvali, Nina Badrić, Giboni i Oliver, između ostalih. I onda sam saznala kada se je Oliver odazvao da i postoji upravo pjesma koju on snima. Mislim, on je stvarno, na primjer, nije odbio i rekao neću sudjelovati jer ja snimam pjesmu istog naziva. Ne, on je otpjevao još i refren. Tako da uvijek sam se još jednom uvjerila kako veličine su zapravo najjednostavniji ljudi. Upravo, kako se ovo lijepo rekla. Stvarno divno. Pada mi sad na pamet dok se ovo pričaš i konferencija na kojoj si jednom prilikom sudjelovala na panelu Ruža mikrofonu, u kojoj se zapravo radilo o cijeloj poziciji, da tako kažem, ženskih izvođača na hrvatskoj glazbenoj sceni.
Kako ti, evo, kao ženska izvođačica, s kojim se problemima susrećeš, a da se s tim, da tako kažem, ne bi trebali, odnosno ne susreću baš muški kolege? Pa nisam sigurna, ali valjda se ne susreću. Nadam se. Da, valjda se ne susreću, ko će znati, svijet se mi promijenio, ali mislim, na šta sve može naići mlada žena u show biznisu? To je posebna knjiga koju bi trebala napisati. Sve je moguće. Što misliš, čim se ne bi trebala susrećati? Više? Pa, ne bi se trebala susretati zapravo sa nekakvim u jednu ruku podcjenjivanjem, znači da ona nešto ne može. Meni su znali reći ti ne možeš jer si žena, jer si mlada, jer nemaš iskustva i nećeš uspjeti na počecima. To me dosta pogodilo, no međutim, koji žena, možda sam pustila koju suzu tu noć, ali onda sam obrisala i rekla je baš hoću. Tako da mene je spasio, rekla bih, taj neki inat. Onda baš dobijem tu snagu kojom želim baš dokazati suprotno. Pa, ne znam, evo, mislim da vjerujem da je to sad sve već dosta manje danas. Mislim da je, jer vidim da ima dosta mladih i kod nas žena koje su uspješne u svim mogućim područjima. Tako da, ja sam inače i studirala kod profesorice Kodernje koja se isto upravo bavila tim stvarima žena u umjetnosti i tako. Pa, nama je ženama uvijek malo bude teže zato što toliko uloga moramo odigrati u životu i onda se ženu zapravo nepravedno otpiše u nekom trenutku života jer ona sada dobiva i neke druge uloge. Naravno da je to teško i iznijeti sve te skupa uloge i mnoge i posustanu, jer zaista je nemoguće. Ali uz nekakvo planiranje, uz podršku okoline i partnera i svega, sve se može. Malo bi naše društvo sveukupno, znači institucije možda bi trebalo ići ka tome što bi se spojilo i sa našom demografskom slikom i natalitetom. Trebalo više biti podrška ženama, prvenstveno da bi se ta cijela slika mogla uopće popraviti. Da. Pogotovo kada su u pitanju ovako glazbena, odnosno kreativna industrija gdje žena najčešće mora pauzirati svoju karijeru kako bi se ostvarila kao majka ili slično. Da, kod nas je to, mislim, ti kad pogledaš i Jennifer Lopez ili Beyoncé i velike zvijezde koje sve stižu i mogu, mislim, dobro, njihova su sredstva daleko iznad naših, ali ovo društvo kod nas znaju reći aha, ima djecu, on ništa od nje ne bude, ne damo joj šansu. To sam znala susresti tokom svog nekakvog djelovanja gdje sam znali su mi doći neke mlađe žene koje su imale ranije, dobile djecu u životu, pa su na neki način bile onako sklonute sa strane da bi se reklo, a što će sada ona raditi karijeru? Pa ima djecu, ima obitelj, neka se brine. Tako da mislim da uz podršku partnera, okoline i svojih najbližih i naravno onog najbitnijeg da nam država, institucije omoguće i sve ono što je potrebno za podizanje obitelji da bi se moglo stvarati nove ljude. Na koji još način država upravo u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo može pomoći glazbenicima? Glazbenicima? Da jednostavno, kada bi stvarno rekla što mislim, možda ne bi bilo dobro, ali glazbenicima bi trebalo, znači, mislim, ništa ne treba, sve mi imamo. Ja gledam sada, prvenstveno sam htjela reći za žene, znači treba gledati da se osigura mladim obiteljima, mladim majkama, jako puno imamo sad već samohranih majki, samohranih očeva, omogućiti sve ono što je potrebno za što lakše funkcioniranje u odgoju djeteta, znači dovoljan broj mjesta u vrtiću, dovoljno dobru infrastrukturu, dobru povezanost, autobuse, prijevoz djece i sve takve stvari, da bi se ljudi lakše odvažili na zasnivanje obitelji, a onda će i glazbenici i svi drugi i svaka druga branša, ne možemo sad reći samo glazba, funkcionirati puno bolje
i svima će biti malo lakše. Teško je u uvjetima u kojima ti ne možeš se osloniti na određene faktore u društvu, institucije i vrtiće i škole, uopće stvarati dalje naraštaje. Koji su konkretni problemi još dodatni koje ti doslovno onako ne želiš da to bude stvarnost Hrvatske države kroz narednih, 50 godina? Pa upravo to. Mislim da je upravo to. Znači, potpuno se ignorira ta slika demografska naša. Mislim da se ne povlače dovoljne mjere u vezi toga. To je jedna od najbitnijih stavki, jer ako neće biti ljudi, nećemo ni imati uopće državu. Mislim da što se tiče nekakvih poticaja mladima, stvaranju obitelji, financijama, kreditima i svemu onom što trebaju rasteretiti građane, naravno i porezima, olakšati otvaranje nekakvih firmi, ubrzati, smanjiti administraciju, omogućiti puno toga internetom, dozvoliti što više mladih, pametnih da se bave s time, da podižu sustav, da se ne koči taj sustav sa nekakvim starim šemama birokratskim. Znači, ne sad čekati 100 godina, nego sve procese ubrzati, raditi oštre rezove tamo gdje treba i stvarno ubaciti u 6. brzinu sa svim, a ne bacati floskule, glumiti zvijezde u medijima i svaki dan se slikati na televiziji. To mislim da je nešto najgore što u našoj državi postoji. U naprednim državama se ni ne zna točno, niti ne prati toliko političare, nego oni rade svoj posao, a ne izbacuju viceve i fore i pošalice. Kada ti razmišljaš o svojoj karijeri, upravo u tom periodu u kojem sad govorimo, koji su ovako naredni planovi, ciljevi? Pa šta znam, ja jedan dan nemam planova, ali se kažem danas neću razmišljati o ničemu, danas je moj day off. I baš me briga, ne moram više ništa, dovoljno sam napravila, onda u sljedećem danu napravim popis izvođača da, za koje imam super pjesme. Pa sad sam u fazi opet malo stvaralačkoj, malo laganije sam krenula, ali imam dosta upita za pjesme i to me veseli. Znači da se nešto malo budi, da se nešto malo vraća. Stvarno vjerujem da će ova situacija već konačno završiti, da ćemo prvenstveno naučiti živjeti sa ovim što nas je snašlo, jer ovo nema smisla. Dakle, ono što želim je sada ostvariti u ovoj godini, znači da napravim sve te pjesme koje sam planirala za izvođače. Sad zadnje vrijeme dosta radim sa Marijem, sad već se zna da smo skupa i to sve zajedno i stvarno odlično funkcioniramo kao jedan glazbeni par. Tako da smo pripremili u posljednje 2 godine tako 50 pjesama što smo radili, koje su kad on započne, onda su više u stilu magazinskog zvuka, zabavnog. Kad ja započnem, onda tu ima više popa. Tako da sam čak i njima uspjela podvaliti ljubavnicima jednu pop pjesmu. Neće se oni ljutiti, uvjerena sam. Već su je objavili, ali onda su mi rekli, znaš šta, da mi pjesma nije tako dobro prošla kao ove ostale naše. Ja kažem, dobro, to vam je pjesma ovako malo za šminku. Suza ledena. Tako da, evo sad radimo upravo novu pjesmu za njima za ljeto, a još usput za nekoliko naših poznatih izvođača. Ja se stvarno veselim vidjeti o čemu će sve biti riječ. Želim ti stvarno da, kao i svi ostali, želim da ovo što prije prođe, ali u međuvremenu dok ovo sve prolazi, puno novih uspjeha, puno novih pjesama, puno novih poziva, sudjelovanja na raznim manifestacijama i evo, od srca ti hvala što si došao u naš podcast. Nema na čemu. Dragi gledatelji i slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u još jednoj epizodi podcasta Beli Zagreb grad. Pratite Antoniju na svim društvenim mrežama kao i ostale naše podcastare na platformi DigiLab Podcast i vidimo se i slušamo sljedeći put. Servus dragi, Zagreb moj!